Yes, reka twongere tubahe ikaze mwe mudukurikiye kuri Eriko TV1 ndetse no kuri Magaka Films. Uyu munsi twifuje ko tuza kubaganiriza ikiganiro ciza kandi gituje kirimo ubwenge, kirimo ubutumwa, ibintu byose turabikorera ku gihe. Nawe ibintu zovanga ngo kirimo ubwenge cyane kera wavyishe ngahe katawa oya nta gikupeka oya yikomeza none kirimo ubwenge dutanga isomo abantu bakira ubutumwa tubabwire. Impamvu navuze ngo kirimo ubwenge hari ukuntu abantu bakora ikiganiro ugasanga nta somo gisigiye abantu, kandi iyo dukora gutya ibiganiro akenshi tuba twifuza ko abantu badukurikiye baza gukuramo isomo. Niyo mpamvu navuze ngo gifite ubwenge kandi natwe turabufite. Rero turabakiriye mwe mudukurikiye, kandi mwe mutarakora subscribe mugende mudukandire subscribe, comment, share, byose biba bikenewe kuko niwo murimo twebwe dukora, kandi iyo mudushigikira turabyishimira cyane. Rero turatangira twibwirana, ariko nako ni Lewis aribwira abantu batamuzi nubwo mvuze izina. Noneho n'ubushije twaraganiriye, none uyu munsi twongeye kandi kugira amahirwe yo kuza kukuganiriza. Rero watangira utwibwira. N'uyu munsi turongeye turahuye. None kundi turi kumwe ampaye inka izi avoka ziratwica mwana yeme twicaye ahantu ese uko ntabo zirangura ngo nanone zishire ntibakirangura avoka. So nkuko warubivuze, amazina yanje ni Ndanyuzwe Lewis, ndi umunyabyinshi w'umukabo, umwishwa w'abadinzi, ndi umwana muherezi wacu bucura, ndi umwana 13. 13 ko muvuka muri benshi wa muri kipe gica karakana karakara mutu muri 13 n'umutsimbura ariho ampaye ingano kuri. Rero ni coach nuba tuvugana 13, abahungu 7 n'abakobwa 6. Umusore utarashaka, abandi bose barashatse barashakwa, abo bose 12 bari imbere yanje, ni jewe usigaye. Niwe usigaye. Ejo nagiye gusoma ku Gisozi, arambwira ngo wagize neza kunsura, ngo ariko ngo narinze ngo tuganire ngo kubijanye no gushaka ngo aho bigejeje. Umusubiza ikiye gisubizo? Nabwira ngo ariko ngo nawe ufite umwishwa. Jewe Matayo. Matayo no kuvuga ngo tuvuka gutyo, kandi turabishimira Imana. Ni umugisha kabisa abavyeyi bagize, natwe kubona abantu bavukana bangana gutyo, ni ibintu numva kabisa bikomeye. Ya nubo iwacu harahitwa mu Rugezi kwa Sabune neza hariya. Abandi ba cyane kwa Adidas kwa Sabune no kwa Adidas ni kamashami yomba harafatikanye. Abafurero batubereye abana baba ariko twababaniye neza. Abafurero barakoshe twababaniye neza. Abafurero abantu bagaza Adidas ni umufurero yari pasiteri. Adidas ahubwo yari afite abahungu baba pasiteri. Ngira nibuka umuhungu umwe wiwe nimba yitwa Imbari Mode, Imbari Zihindura. Urumva bose bara abapastori. Ngira bombi n'abapastori. Umwe ni wenzi neza cyane, uwo kwanza Zihindura. Umuhungu we ni Zihindura ndabyibutse. Uwo Zihindura ni umurevera, yaranagwaye ngo arangize kugwara. Abanyamurenge bo muri mu muhana w'iwacu nibo bamuzanye, revera wo mu ikanisa ryacu nibo bamuzanye ku bitaro hano mu Rwanda, baza kumuvuza. Ariko nibo bari bamucumbikiye kila kitu. Bakatubwira ku mbuga zacu ngo Zihindura gwariye hano, abaje kumusura bakaja kumusura, bamushira amata. Urumva mbese abafurero baraduhemuka ko twari tubabaniye neza. Kandi gamwe mwarabanye nawe? Twarabanye, na jewe nize guhera mu wa 3 primaire, aribo twigana.
mbamo ndinjiye mu Nyamurenge nyine mu bafurero. So urumva abafurero rwose twagerageje kubana nabo mu buryo bwose bushoboka bwiza, ariko nyine nibo ntibatubanira gusa abo babyeyi bagaze babagura bakavuga ati hano Abanyamurenge ntacu dupfa nabo. N'igihe indi mihana yagaziterwa mu Rugezi bakavuga ati bano Abanyarugezi bacu kwa Sabune na hehe iriya mihana yindi y'Abanyamurenge haba, ati ntago bakagarura abahungu babo baje kudutera. Urumva bo nyine ntago bakundaga kandi bari babizi. Bari baraje mu Rugezi bari guhunga, bamwe bahageranye bafite abana b'imfuzi, bari bafite abagore ba kabiri bakavuga ati bino bintu mureke gukina nabyo. Kandi Abanyamurenge iyo babazanyeho imikino baza bakumerera nabi, utereye hagati mu ntozi. None babikoze kuriya bazi ngo twese twagiye mu mahanga, tibabonye ukuntu twazamutse. Mpaye nka nukuri kose n'ubu turacatugenda, kandi ko turagenda cyane buri munsi. Ni ukuvuga ngo bari abafurero nza mbitekereza nk'aho atari ko abafurero twagaza duhuza imikutano buri kimwe cyose, ariko muri uwo muhana w'iwacu bari abantu b'imbago ushobora kubara bari muri generasiyo yacu, uvuga ngo ni abasore bari mu muhana. Noneho hari na generasiyo y'abasore bakuze kuri twebwe, wasangaga umuhana wuzuye abasore, ariko ngo abafurero bamare kumenya kuko twese twavuye mu muhana. Kuko sintekereza ko umuhana w'Abanyamurenge uri nk'abasore 20 niyo hoza abafurero 1000 n'ibihumbagiza tiboro wabakozaho. Ariko ico gihe usanga twaragiye mukana abavyeyi barahunga, ejo bundi nibwo bongeye kuhafata. Iwanyu hari harahiye, iyo ntibahatwitse. Ni ukuvuga ngo bamaze kwirukana abavyeyi, bamaze guhunga, babafurero bagiraga amazu sasa udutunda bagiraga, kandi wacu twari tumaze nko gutera imbere, twari dufite amazu y'amabati bagendaga bubaka. Urumva? Noneho bantu b'abafurero tubana ko nk'aha twahabaga hari hakujya Kabeza, ni umuhana w'abafurero. Wabaguze umuhana w'abafurero abagabo bose bawubamo, guhera ku nzu ya mbere ukika hasi. Bakama tugira ngo kwa runaka ni runaka usigaye utuyemo, kwa runaka ni runaka usigaye utuyemo. Hari kinzu ya ntuza ya shefu w'iwacu baciye ndibo baramuzi. Iyo nzu twavuyeyo, iyo nzu gucya yuzuye. Iyo nzu ni ukuvuga ngo shefu iwe yahise avuga ati nta bintu zo kwishura amafaranga ngo tugire gute, turatwika amadafari tubaka inzu. Kaya dufite amadafari hano, ibiki byose byo kubikora, ibiti byo gutwika. None niki yari afite abasore benshi n'abandi bantu bo muhana uko nyine Abanyamurenge kwa kundi dufashanya. Kuba yari afite igikorwa twese twagaza twirwa aho ngaho tugatwika amafuru twagira gute. Iyo nzu iruzura, zamaze kuzura, hari harimo nk'inzu zirenze hafi 7 z'amabati za kadastre nshasha. Baratwirukana. Umuntu wari uri muri iyo nzu yo kwa shefu ni umufurero tuzi, yari umwarimu ngo ni Bihoze, yagaza twigisha. Yari umwarimu. Ugatangara kabisa. Ariko ngo buca abahungu b'iwacu baragenda mbere, baragenda abahungu 4 ijoro ryose. Ni bifu ntibanazi no kumenya ibyo bakora. Baragenda binjira mu muhana, barawuzunguruka, babona uko mapu zose zihagaze, babonye bakabona babazenguruka bareba gusa bajyanye ku mikiki, ngo barangize bashinga ahantu umupanga, hari ibiro by'ikanisa, hari mundi mugabo. Noneho ngo buce kuko abantu bavugana ku matelefone, ngo bucega noneho wa muhungu wari ukuriye abandi ahamagara umugabo umwe w'iwacu umufero ngo ni Bandeko, yari umuganga. Arambwira ati nageze aho ngaho nijoro mu muhanda, nakubonye nijoro, atereka kumbesha ibiki n'ibiki. Ati ikimenyetso kikwemeza uhamagare kwa Bihoze ubabaze ngo ese nta mupanga basanze ushinze imbere y'inzu. Naho kwicogiye kwa Bihoze hari intambara zivuga ngo
ni bande bashinze umupanga ahangaha bafite bakinyamarozi tumukoze kuri umupanga ibibazo kubera gutinya amarozi ati wa muganga bahamagara ati nibigabo waraye ugeze hano uwo muhungu iwacu yitwa Bigabo yari umunyamutima Bigabo nyine baramurashe ko karakira aravuga ati ico kintu twakoze ni ukubamenyesha ko isaha n'isaha ubwo rugezi mwita ko mwarufashe tuzorobakuramo none ejo bundi urimo kubona ko abantu bari mu gusirimbirayo cyane nubwo ejo wenda habaye intambara ariko noneho ngo barabakubise mu rwego bumva ko kugaruka bizogorana kuko iriya ni point nyine strategique ukuntu hari inzira banyuririye za Rurenge izindi banyura muri za Byarere bakaja hejuru Rugezi hari ukuntu iri nko mu mashamba mu bibiri kandi mu maranga ukuntu bapanga ibintu byose ni naho urenguka ukika mu mushashi hari inzira zo mu mushashi uhita urukira za Baraka nimba za Baraka bene ibyo ngibyo tukiri aho ngaho muri ibyo ngibyo by'iwacu ukuntu hasenyutse tugaruke n'ubundi tugaruke ku mutekano w'akarere iyo urebye ubona amaherezo ya biriya bintu ari ayahe iriya ntambara y'abapfurero n'abanyamurenge ubona bizagarukira he cyangwa se kugira ngo igihugu gikire bizagenda gute kuko bose urabazi ari abanyamurenge urabazi ari ubwoko bw'abapfurero bari abangaba abatutsi ku bandi bavuga ngo ni abatutsi bo muri Kongo ngo ariko iwabo ni mu Rwanda ubona kiriya kintu kizoshira gute ubutabazi bwova he niki twakora kugira ngo tubone amahoro twongere dusubire muri za Rugezi duture iri iwacu wongere hatubwe nk'ukuntu kera hari hatuwe noneho urumva intambara twebwe n'abanyamurenge twabanyamurenge ntari intambara tugira twahubwo nyine wa mugani w'abajyazina ryacu twigwanaho bitewe n'abaduteye hanyuma amahoro twagize ikibazo kimwe cya leta yatwanze urumva ariko hamwe n'Imana tuza dusenga naho bigeze ubu nyine kuko simpaye mbona aho bizava keretse nyine ni kwa kundi bazavuga ngo ntazi umenya politiki ukuntu izigenda sinzi iyo politiki ukuntu izokorwa ngo tuzumve ngo badukuye kuri Goma ni Bukavu biragoye ariko tugifite ziriya eri bivuze ngo n'ahandi biroroshe ko naho tuzohagera uri kumva kandi bariya bapfurero bose bakora biriya byose tuzobana urumva ariko noneho tuzobana nabo bari chini ya ulinzi yacu uri kumva rero ikintu gihari twebwe kuva muri Kongo mugani wa musaza wa hano niyo uzuvuga ngo nimba mwanza w'abatutsi mukababwira ngo iwabo ni mu Rwanda yego sawa ariko ni mubirukana n'ubutaka bwabo kandi ubwo butaka bavuga n'ubuhe twebwe tugira bakuru wacu tuba twumva mu makuru urumva dufite ababyeyi tuba twumva mu makuru bagwaniye kiriya gihugu kugeza ubukoroni burangiye niyo mpamvu twabonye ubwenegihugu bwo kuvuga ngo twe turaba Kongomani ni igihugu umuntu yagwaniye akagipfira uri kumva bivuze ngo rero ahari hose twaba duturuka va kuba igihugu twarakigwaniye twakimenera amaraso kuri ubu nyine kwiyumvisa ko mu gihe bamaze kwijogonyora bahaze igihugu kiratekanye niko nobyitaga nubwo bakibujije amahoro ariko bakumva ko ari bwo bagomba kutubwira ngo tugende ngo iyo twavuye igihugu twarakigwaniye kandi neza nabo baza babyigamba bakavuga hari ababyemera n'ababihakana bonyine bakabijamo impaka bahanga ibyo mukora byose abanyamurenge iki gihugu bagifitemo uruhare baragikoreye ukumva bivuze ngo kuba tutasa tugwanira ikintu kiri wrong yenda dufifika tukagwanira ikintu kiruku cy'uburenganzira bwacu n'Imana tuba dusenga y'ababyeyi bacu akaba idushigikiye uko bizosa kose nubwo tutobona inzira nk'abana b'abantu ngo tumenye ngo iyi ni inzira zocamo kugira ngo bikunde ariko igihe ni igihe gitondo kimwe guke Imana izotanga igisubizo kandi bari abafurero tubane nabo ko n'ubundi twari tubanye nabo tubagaburira tubakamira n'ikindi gihe tuzobana kuko n'ubundi twebwe babo bazamara kugira icyo bamara ku buryo baja bakaduhungiraho tukabakira tubabonye ejo
nabonye mu Minembwe bakiriye abandi bapfurire barabapfurire bari baberekana no mu ukuntu bamwe gupokera. babapokeje amafaranga haya vino muri twebwe babanye n'abamahoro babaha ibiryo kimwe n'abanyamurenge urukumva ariko bahura n'inka zacu bakazitemagura twarazibakamiyeho abacu babahungiraho rero ntaho bahungiraho bitewe nuko tubazi bahura nawe gusa gutya bakamwica baba mutemagura ariko kandi azira uko yavutse ngo umututsi akindi wowe utangare ngo intambara kiraba mukamanyura bakaja gutera mu rugezi kuko uranse bigaragaza gutsindwa cyane bivuze ngo isaha n'isaha Imana tuba dusenga izatugwanirira kandi ibyo bibwira ngo yenda ngo Kongo ngo ni yabo bagasaragurika hari igihe cyabayeho gutya barayizahaza binjira muri presidansi nubwo bitaje kubahira neza ariko n'ubu nyine za mbaraga zoshoboka bakahagera bakagera Kinshasa niyo batona hagera muri iriya zone yacu muri kiriya gice bagifashe tukababwira ngo tumenye ibindi tuzobana nka Sudani y'Epfo n'iya ruguru ariko kuvuga ngo wenda aho bizoturuka n'Imana biragoye ariko kandi uretse kubunyira abantu babona hari ishusho bifite hari inzira bihabije gutanga urumva kuba byonyine ziraga n'inkazoga kapitale zahariya muri ntuzo muri Sud Kivu ukuvuga ngo kuba Bukavu iri muri gahunda yacu umve ngo none kuza twambuka nta kujya abakongomani bagazadukankamiye ubu nyine nguri mu kuhagera gusa bakureba dore umusore ugahushuka ati tambuka utasha urumva isaha uhanyuriye n'amahoro ufite n'ibyo udafite bya bindi byo gufunga ngo umuntu wacu yafunzwe hariya ntabyo amahoro azaba ahari uragenda gusuka n'ubu nyine niko bimeze uva hano mu Rwanda ugera hariya aha ni iwacu hari hakurya ni iwacu ibintu biri kuri gahunda bizogenda neza ariko wumve ngo hari igihe tuzokontorora uriya muhanda kuva i Buvira rero kuva i Bukavu ukagenda ibirabya byose ugaruka i Buvira ukava i Buvira ukarenga Minembwe ariko dukontorora irantu hazaba ubucuruzi buteye ubwoba kiriya gihugu kizaba kimeze neza uza abantu bacu twaburiye muri iriya mihanda benshi cyane ariko wibaze ngo hazagera igihe uza umenya ngo ni Magaka ucunze iri ibaraka abafite abasirikare bacunga bakaza bagaseruka i Buvira mumenye ngo Lewis ingabo ziwe nazo nizo zicunga zikarenga mu Minembwe muri birabira byose nta wundi muntu witambika kandi gatutse badukora igisirikare bamwe no kuzaba bari mu mafungo abandi bari ku rugamba bari kuri front aha dukomerezaho n'ubundi nibyo tukomeza kuganiraho bukeya hari ikindi kibazo gihari nifuje kukubaza ngo twunganirane tukiganireho kubera iki bamwe muri twe batishimira ko twogira amahoro iriya ruguru ndavuga ati se aba bitwa Kagara bitwa ko banga twigwaneho abanga uburenganzira bwacu ko twobugira hariya muri kariya gace hariho bamwe rero mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge bari kuri side imeze nk'aho batugwanya cyangwa se bagwanya twigwaneho bakagwanya M23 abo bantu kurumva ibo tuzobana nabo gute muri kiriya gihugu igihe cyose tuzogirirwa amahirwe hakaba amahoro kibazo cyo kubana nabo n'abafurero tuza tubana tuzi twama tumenya ngo runaka niwe wishe runaka ariko wa mutima wa kimuntu twe tugira mukabana hananzwe umunyakagara nimba atakubereye so wanyu usobukwe nimba atakubereye sobukwe ninyokorome so urumva rero zuzo ni ibintu bishobora kuzarangira bizabaho nubwo yenda twicara tubatuka ngo biki n'ibiki ariko Imana iduhaye kubaho tugafata hari ahantu tukahasubira tuzobana nabo urumva cyane gusa ikibabaje nuko muri kino gihe batumva ko tugomba gufashanya ngo duhurize hamwe dukore igikorwa kimwe ahubwo bikumvikana ngo harimo izindi politike zirezire ngo bintu ngo nyine bicana intege ariko abantu bavyumvishe twohuza naho kubana n'abariya bo
ni ibintu bisanzwe ni nko kuvuga ngo nk'ubu nyine aba ari abagabo biyita ngo ni abanyakagara shenda mbaye nshimye umukobwa wiwe sintekereza ko umwana w'umukobwa yo izira ibyo zose ari naho n'umwana nk'abandi afite duwe gukundana n'abahungu babo b'abanyamurenge nk'ibisanzwe bivuze ngo uwo mwana n'umushaka keraga urumva uzaba uvukanye na se kandi ntuziyumvisa kuko uzogera mu minembwe ubwo soba uko areke kuhagera so urumva nyine tukiri kuri ako kantu wari uvuze ejo bundi hari ahantu twaganiraga n'abantu muri gurupe bavuga ko hari umuhungu w'umudiyasipora yego yari afite fiyanse w'umukobwa w'inaha ahangaha mu Rwanda arangije ngo aza kumenya ko uwo mukobwa ngo ese ko ngo papa we ngo ni umugabo uhagarariye abanyakagara uwo muhungu aza kwanga uwo mukobwa atari ngo nabonye kuri social media gutya bigize njyewe nabyumvishe nsa nkaho nanumva ko ayo makuru ari ukuri kubera ko abayavugaga bavugaga ko yanze uwo mukobwa kubera ko kuri social media zo kubesha bavuga ko ngo umuhungu yanze umukobwa kubera ko n'uwo nguwo nawe ni muri iyo systeme mbese babikoze nko muri ubwo buryo ariko nawe ni muri icyo kintu kuko impamvu nari nshaka kugaruka kuri icyo kintu sinzi ukuntu ushobora kureka gushaka umukobwa kubera ko isa ari umunyakagara ni amakosa cyane kuko ntabwo uriya mwana yabigizemo uruhare ni politike ya se kandi adashobora kuyimuhinduraho ni gute rero ushobora kwanga umukobwa kubera ko ise ari umunyakagara ibyo byo ntibishoboka ikintu ntihaba harimo urukundo urumva bariya abana baba ari abagabo ni bashiki bacu ni basaza bacu urumva umwana ntaco uwo murenganya urukumva ni bya bindi buriya abapfura n'ubunaga mbona bamwe ngo bitwa ngo bamaribuze maribuze urabyumva mu gipfurero ni amaribu ni nka byago bivuze ngo umwana we nta ruhare yabigizemo kwita iryo zina n'umwana urumva ntitwobleminga uwo mwana n'umwana nawe kuba yovuka kuri uwo mugabo ufite iyo mitekerereze yenda idahuye n'iy'abandi wa mwana umukobwa ntacu uwo muzize iyo afite droit yo gushakana n'ababo nk'uko bisanzwe ise yaba ari gito ndi umuzizi uba gito bwasi nayo bari gito umuzizi uba gito bwande bwa nyina bivuze ngo yego politiki abantu boyikurikirana igomba kugiraho igarukira tavuze ngo wenda biragiye bigeze irindani ise nimba ari gito kuri ibyo bintu abe gito kuri side yiwe ariko umwana w'umukobwa we taca azira pe taca azira wamukunze ari kuri gahunda yose yego reka tuza kuva kuri icyo kiganiro twari dufite gisa nkaho ari cya politike reka noneho twigarukire muri social media yacu nk'uko bisanzwe twagutumiye hano kugira ngo uze utubwire ese mugeze he mu bikorwa byanyu bya komedi cyangwa se nimba ari filime ariko twabyita ubu ko murakora iki ko murateganya iki ni nkaho ushonje byagenze gute aya masaha baraye kujya komande iri hafi komande iri hafi nuko noneho icyo nari nkubwiye nese murateganya gukora iki cyangwa se niki ubu ngubu muhugiyeho nkamwe nko kuri Lewis iriya cano yanyu turayikurikira icaho ibintu byinshi komedi niki muduteganyiriza cyangwa se niki murimo ubu muri iyi minsi ndango n'indirimbo ko murasohora indirimbo zirazi igifurero zagize izindi imbaraga gusa abantu nabo mu ntoza batinya noneho uri mu gushiraho indi komedi itari indirimbo tikundwe washiraho indirimbo bakayumva abacu bagoma bakambwira ngo dukore indirimbo ese tubaye abaririmbyi ariko mu by'ukuri twebwe gukoraho nkeretse ntagifite buno buzima ariko bino ni ibintu uzankora kandi mbikunze tukiri muri gahunda imwe na timu yacu twese nta kibazo cabaye
ko turakora ko murakora kandi ibintu tugenda tubahindurira tuzana ibi ko dufite kuryama gutya gusa kandi njyewe bino bintu nabitangiye kera ndabikunda. Urabikunda? Ndabikunda nuko nyine abantu bagenda bandesevoir mu buryo bumwe n'ubundi ariko njyewe bino bintu ndabikunda cyane ariko from now sintekereza ko wenda ibyabaye mbere bishobora kandi kugaruka. Ubu ntufite gusubira inyuma? Sinfite gusubira inyuma kandi usanga noneho abo tuje inama ubu nyine duhita tuganira ikintu mugahita mugikora. Mbere byanyuraga mu mashini nyinshi bikigwa yewe komedi ga ko muriga kubiki nuko ariko kuri YouTube yacu ho gukora duhagaze tubazanira ibintu gukoraga kubona twadukora neza na nabi nimwe mubibona mushaka kubitangira amanota ariko rwose uko dushoboye turabikora kandi n'ikindi turimo gutegura igitaramo mu kwa 10 Mbarara ndango nibwo bwa mbere mbivugiye hano kuri icano yacu hano mbivuze hambere kuvuga ngo twategura igitaramo Mbarara kwa 7 tuzamanuka tuje kureba ibintu za salle n'ibiki urumva ni tugiye kwinjira mu kwa 6 kwa 7 cyo gutangira tuzahita tumanukayo nituvuye tuzokora post zaje hanze ikazamara kwa 8 kwa 9 ukwa 10 mugakora igitaramo nuvuga ngo mbese turimo kugerageza gutegura uko bishoboka nituhava yenda tuzotegura ikindi nimba ari na Kivari iho twari tugiye tubitekereze neza amakuru tuyafata neza nitugera iriya Mbarara bizaduhesha kumenya ngo ese twokorera hano muri uyu munsi na Kivari naho tukakora ikindi uyu munsi urumva iyo hantu tuhasoza tuzohava tumenye ngo tugiye gupanga igitaramo nimba ari Burundi muri Kenya naho mbese hano muri East Africa muhanze mu hano hari abantu bacu turi kumwe nabo abantu b'Imbarara barabumva rero ko muri kubategurira ibintu byiza si Imbarara gusa ni Bugande muzagerana za na Kivari habaho abantu benshi kandi abantu benshi ndabizi ko hariya bakunda ibikorwa bimeze nka biriya mukora ubwo rero reka dukomeze tubabwire ngo courage kabisa kandi mukomeze mutere imbere turabakurikira ejo bundi nibwo nasomye commentaire zanyu mbona umuntu yanditse muri commentaire aravuga nese ko muza mushaka kuvanga mwebwe ibya komedi n'iby'Imana ngo komedi ngo ko mwayigize ibintu by'Imana kiriya kintu mwe mugitekereza wiki usomye nkiriya comment ntabwo gusubiza inyuma kubera ko impamvu yabivuze ndakeka ari ziriya ndirimbo musigaye mukoresha yego noneho buri muntu wese azagatanga commentaire bitewe nuko abyumva afite ibyo ashingiyeho hariho dushobora kuba tutatumvikana agatanga commentaire bene iriya hari impamvu yenda buri wese agenda atanga commentaire uko abyumva ariko bitewe nuko twagiye tubona izo commentaire nyinshi igihe gitandukanye mbere tukigera muri iyi mihanda nibwo twagaze tugira ikibazo ngo babatutse ariko muza gusanga ni ibintu bisanzwe uvuga ngo rero barakubivuga gutyo twebwe dufite ubwenge cyane ibyo tuba dukora so kuvuga ngo wenda ntabwo mubizi ubwenge dufite ntago tubizi kandi dukora ibijanye nabo turibo na societe turimo n'imico yacu bivuze ngo rero kubikora kuri yandi tuba tuvuze ngo dukinishije Imana kandi aho kugira ngo umwana akura yakinisha urumogi yo kuraha yakinisha iby'Imana ibi birarutanwa bigiye cogera muri kwa kuyikinisha kuko azayikinisha aguma kuyisoma akazomenya amagambo bamo akazavamo umugabo kandi yarabihereye muri ubwo ariko akomereje mu rumogi abagiye nabi mwiza cyane bivuze ngo nimba ariko babibona ntibatureke dukomereze muri uwo murongo ariko ejo n'ejo bundi yenda hari tuzobihindura usange tubaya nzanumva no kumbwira ngo ndi umuririmbyi kandi uziga no gucuranga ndanabizi gucuranga gusangira ikibazo ca offbeat
ugenda ukubiri n'indirimbo bivuze abantu aho nacurangiye bose barabyumva nukurikiranya kode nkuko abandi babikora yego tuca beat twagiye mu bukwe noneho barampamagara cyangwa nta mucuranzi undi wari uhari ho bari kwampamagara nyine ngo bampa akazi naho muri healing iho nta mucuranzi wari uhari barambwira ngo nze mbacurangira Same dakamaza kunkurura ubwira ubwenge ngo ntimugira ikibazo ngo mfite umucuranzi wanje mbona jaye kwanka nk'ubwino Same ngiriza yanga sinzanya ba Peter se ukuze ubona ndo gushorera ngo nje gucuranga gusa jewe no bikora sinabivuyeho cyane ariko umwanya wabyo wabaye mukeya bisaba kuba mu practice amako yabaye barakujana ibiriyo byabaye urumva kandi rero niba ndimo nazo bifata umwanya birasaba ko duja gushutinga abanyamakuru bavuze ngo tubonane kandi uko duhuye namwe natwe hari inyungu bidufiteho namwe hari inyungu bibafiteho so ni kwa kugenda marketinga ibintu zanyu bivuze ngo rero kubikora sindabiha ushize ndi hano mu Rwanda barampamagaye barantegera ngo ngende nje kucuranga ngo ngereyo noneho ko bari bavuze ngo nyine kandi nsubire mu kazi bisanzwe ko nshenza ncuranga ngacuranga n'umuntu ugacuranga n'umunwa gute yego jewe byabindi ngo baririmbye bagirana amanyanga n'abacuranzi jewe urumva niyo nabaga nakosheje abaririmbye twagaza tumenye ko tubihandoringa mwenyine yo ngiye muri practice nagaza ninjanga iturwa ku muryango bose gakama bikaruma gutya ko ndabona wowe mwirinzi ngo barakaje urumva mwirinzi urabona uri uzuririmba uriya nyine niwe wari uyoboye korali natural so urumva rero njewe nyine bakankunda muri ubwo buryo no mu ikanisa nisangaga mu bikorwa byose tukabana neza so ico kibazo cha offbeat nyine ntibakinyirukana ariko njewe maze menye offbeat menya kugendera kuri rhythm nuririmba neza cyane no kuvuga ngo tushobora gucuranga uririmba tushobora gucuranga waririmba oyaye wowe jewe ntibishoboka bakagushingira nka microphone gutya ukanacuranga habe no gucuranga ari gihe code nzifata beat kazigenda kwaye code zitagenda kwazo kugasi ibintu byawe igomere muri comedy kuko turaje tuza kugana ku musozo hari ibindi bintu usigaye wambara iyo ubona kuri wambara ukambara kuriya nta kuntu utekereza kuri aba bageni baba kureba aba bakobwa bacu uzubona ko uzobona umugeni wambara amakanzu n'amabasi umugabo ngo yagiye mu ivuga butumwa ageze kubera abantu yaragiye ngo kubwiriza bimusaba ko ajya ibiryo byabo ngo ajye injanga nuko ngo abanyamurenge bavanga umugabo uri injanga ati uyu nguyu ntakumumva kubera ko yari injanga ico gihe mbere nyine kujya injanga ngo ntizari zeme indagara akwenda nazivuze namazi kumva indundi cyanda yishimiye yaradufungiye yantuza reka zobona sinubishiye ko yafungiye na Kongo akarayifungira ngo afungurire bandi ari we mukuru wiwe uri kumva data uwo mugabo ngo barangije ngo baravuga ngo ntagize ni nase ikindi shamamare hano mu mihanda yacu noneho ayo makuru ntimuyazi uyabwira n'abangaba bandi badukurikiye batayazi y'injanga ese apotre Gitwaza ni inkoko jewe nzi ngo ni injanga oya yari inkoko kandi ngo ico gihe ntawaryaga inkoko urumva ni imico yacu ari ubunyere turi mu kuzisakiza we no kuzisomeza amata ni ukuvuga ngo natwe kuba umukobwa yo kwanga ngo nukubera ko yabonye wawukina comedy ntabwo aba ari uwanje kuko
igihe noja kumuganiriza sinogenda nambaye makanzu kandi nyuma ya buriya buzima bwa comedy dufite natwe ubundi buzima dufite uko tuganira nk'abandi bantu bivuze ngo kuba yoshinga kuvuga ngo ko nkina comedy ngo yenda aranyanga ntaba ari uwo kunkunda nawe uwo kunkunda we ahubwo twokucara nawe tukaganira akareba koko nimba ubuzima bwanje bwo muri comedy ariko nubundi bwo hanze ariko bumeze ariko nimba dushobora kugenda tukicara nawe ahantu tukaganira akabona itandukaniro rya comedy n'ubuzima busanzwe simba mbona ko ari ico yonshinje nejo bundi tuzoba ku makanzu maremare twambara utushipu twamina kandi turi kubitegura ko tugiye kuja mu ishuri bunyine jewe ndi umukobwa tujipo saminde zaba ari umusore kandi mukine kandi abantu babikurikire kandi bikunda ndagakobwa kagapfa kakayayo cyane bivuze ngo ibyo ni ibintu biri mu ruhande rw'akazi kandi nabiboneye ahantu bene wacu nibo ari umuganga wigeze kumbwira muri famiye ariko bino bintu si ibyo muri umuryango wacu ngo tawo tubizi ngo niwe wa mbere urumva bivuze ngo ariko wenda habaye kuvuga ngo wenda mfite udufaranga kazamenya ngo muri ya kategori muri famiye yo gutanga ifaranga nije wa mbere ngura mwana wacu uri umunyabwenge cyane niko ikimenyetso urabyumva ni nka wa mugore wambwiye abonye nsohotse mu kanisa ngo data ngo yegugira ubwenge yabonye bawucuranga bivuze ngo nyine hari ukuntu umuco wacu nyine kandi ibintu byacu nabyo bakanabikunda bakanaseka bakanashimira ariko nyine yaje feedback yiwe ngo se yegugira ubwenge ngo twari tuzi kutagira ubwenge ngo nizo mu badini kandi n'abari imfura ayiwe okay no hakabazo ka nyuma uwo tubwira ko ufite umukunzi uteganya kubaka ryari bimeze gute kuko gura umusore ga usaga nkaho nta mukunzi ngira nagiraga umukunzi niwe muntu naterese mvuye muri Kongo aranyanga arashakwa urumva kwa kundi uzatereta mu Congereza yabonaga ntari ngo je t'aime ngo ibiki love you so much I miss you I miss you so much my mistake ariko kuri ubu nyine niba ari ukubera iki umuntu imyanya yo kuvuga ngo urahamagara ngo umukobwa ngo ibiki n'ibiki sinkibigira sa n'umukobwa ngira dukundana kandi ukumvuza ukuri kw'Imana n'abadukurikiye babyumva abonye tahavyemera kwavyikanga numva ngo nta mukobwa mfite dukundana pe n'uzobibona hano tuzobibona muri commentaire zacu bazovyandika nta mukunzi ufite noneho ufite yerekwa zori ushutse mugani baba bandi bazabavuga nta mukunzi ufite rero isi ni ngaho gutereta cyangwa uzushobora gusa kuyavuga kuri ariko mu gutereta hano hanze bigoranye gutereta nayo gani nta kandi kazi sinanabizi biragoye kwiyoberanya ngo wa muri softinga ahubwo abantu bashoboye kuba bazi no kuririmba kuniga ijwi biriya nza numva atari ibintu byanje ahubwo narabonye ngo ngomba kuzobipanga neza igihe nzumva ngiye gushaka uzohamagara umukobwa mubwire ngo nimba wabona ndi umugabo twoshorera nawe mu muhanda ndi umugabo twoganira proje gacamo dushakane nagukunze ndebye physically ibindi by'umutima nitugeraga mu nzu tugasanga uri cenyeje zihangana byarangiye taro pesage ariko niba wabona byokunda tuje muri gahunda niyanga ngure ngo savugisha ubundi ariko inzo vango ngo urabona ngo baby hari umwe nigeze gukundanaga n'umwe ngo baby ngo ese uri he ngo mpano uvuri mu rusaku ngira hari nigeze ko dutandukana n'abakanyamukwego mushumba none cyo gihe umuntu nkese umunyagwa wowe buri munsi ngo ngiye he ngo garutse ngo wabyutse ngo yicaye nimba ndafite n'ifaranga zo kukigura nawe mubwira ati we ngaho
ese ni wa mugani ushatse kugarura kandi ni gute watandukanye n'umushumba Sikere nawe yanyu kandi mwari mugeze kure ndore bakanyamukwego bose mwagiye mukorana uri umustar mbese muri social media yacu ni gute mwagiye mutandukana n'abantu ubivugeho gusa unoshora kugira ngo tuze kukurekura twari dusanze n'ubundi ugiye kugenda arusaze warugiye kuja reka mucoma waza bitegure neza bigiye gusha humura mucoma karabikurikirana so abantu benshi bagenda bavuga ngo twatandukanye n'umushumba si Senegal twatandukanye urumva nyine timu yacu novuga ko twatandukanye